Nou la gecha. La, nou nan video sa la nap gade, nap wè se fantôme papa rap kreol. Bon, nou bien di nou, fantôme te papa rap kreol, bon, dapre mwen pou mwen, fantôme pa fe po anko. Paske rap kreol la telman vin red la, aktuelman la fantôme an bes. Se nap bien gade, nap gade nan denye video fantôme la giyo, nap wè sa, nap wè fantôme an bes. Nap suiv sa. Men, ba vle di nou ki fantôme pa fò, men fantôme manke motivasyon. Sa vle di la aktuelman la nan mouman la, nap gade fantôme nou touwe sa, nou e fantôme an bes. Sa vle di la fò fantôme fè bel motivasyon pou leve pil. Oui, se vre, fantôme se pa rap kreol. Apre, pou mwen di nou, kek motivasyon pou l fè. Bon, la koun ya nou pral entre, la nap gade la, nap entre, napre sa, se mechansté. Nek ki an fas Wendy an la pou le mouman. Men, mdouj vle fè l konen ki l pa fè po. Sa se kler. La nap gade mechansté. Oui, se vre mechansté for, oui l for, men nan mouman la nap gade se Wendy la nan mouman la kap mene. Nap bien suiv. Al gade video mechansté yo, gade jan view ye, gade amelyorasyon yo. E pi pou nou ka di, sa nou gen pou nou di nan komante yo, gade bien tout video mechansté yo, gade bien. Apre nou wè la, nou pral wè video Wendy la ansam avèk video mechansté. Gade yon sempti video. Video sa moutre yo, ou mèm li moutre yo tèt ou, li moutre yo ki jan pou jere tèt ou nan yon relasyon. Sa vle di la mble fè nou kompren. Wè Wendy nan video sa lede an pil moun. Sa ve di gon jan pou fè re, gon jan pou pa fè re. Sa ve di tout baye sa ou, tout jan de manye sa ou, tout, waw, li vreman eksepsyonel pou mbiye di nou. La nap gade men video sa vreman hak pou le mouman lan. Pou mwen, se pi bel video mte kawek te kagyen. Ap gade men video sa men, yo, si tou patne men ki fè refreyan men, yo, mse bien la gen, mse jere Wendy tou. Sa ve di la, nan mouman la, se Wendy, pou le moment, artiste préféré Haïti la, actuellement la, pou mwen, c'est Wendy. Parce que pas un lot vrai. Wap gade vraiment men, lèl pat la men, yo, wè rap planté en bes. C'est que ou te sentiment ki yon bagay, men complètement vini an gen cham. Oui, vive Wendy, sa nte met di l fort. Ça veut dire, m vle fè nou kompren, artiste méchanceté myo. Sa nou pa kompren, m vle fè nou kompren, ki actuellement la, nou te met di vive Wendy. Ta vle di la nou e diferans lan bien. Yo, video sa men, yo, li use marou men, li edo jero. Pren san ou, gade video sa men, epi men, yo, diyon ba en an komante ya, epi wap kompren sa mzou lan. Eske nou kompren sa mdi nou men? Gade nou video men, yo, mse palo de 1, de 3 men, e se pa manti men. Yo, video sa ede ou kompren tetou, ede ou jere tetou nan yon relasyon. Video sa ede moun an pil. Bon, sa ka arrive ou kap gade video waz son pa kompren parol yo, men pren san nou, kompren parol yo, nap we. Sa vle di men, e sa kon artist men. Yo, wap gade men, yo, mi se tro for men, e sa kon artist. Sa vle di yon artist mande sa, yon artist se sal merite, se sal mande tout. Yo, sa ve di la aktuelman la men, janen ki yo di an vre, nou te met ba mse kou an mi, mve fè nou kompren, fase mse vinde ou kompren mi. Sa ve di, pou nou kompren mi la tou, fon jere may nou, ok? Pa bliye abone ansama vek chanel nan, s'il vous play, ok?